Hwlffordd a'r cyffyrddiad yn troi. Yn gweld bod Tom Price yno. Tom Price, dal I fynd yn camu fewn i Cosby Elliott Evans! 2 munud ar y cloc a mae'n Met ar y blaen. Evans, mae'n tipyn o le yn y cwrt. Ddiffyn Hwlffordd yn cysgu. Met yn edrych am ei ail buddigoliaeth yn olynol. Keach ar tafiad Ben Fawcett sy'n derbyn. Keach ar croeso tro hyn. Yn cael ei adael i Elliott Scotcher. Mymryn dros y trawst. Lang yn targedu Elliott Evans. Mae dros Ben Tancock. Elliott Evans ar y cynnig cyntaf yn croesi ac Oli Hwlffordd. Gwych gan Hwlffordd yn amseru rediad yn berffeth. A croesiad arbennig gan Elliott Evans, rhaid gweud, ac Oli Hwlffordd yn acrobataidd yn ymestyn i ymestyn mantes Met. Just dros 20 munud wedi mynd, Elliott Evans yn ei chymryd i'n fyr. Woman yn dawnsio I bo un yr ergyd yn isel. A Bradley Woolridge. A trydedd gôl y Met wedi just dros 20 munud. A mae'n ail gêm yn lynol, mae gôl Hwlffordd dan warchau. Oli Hwlffordd. A pedwaredd gôl y Met. Ail o'r gêm. Mae'r wythnos yma'n mynd yn well ac yn well I Met Caerdydd. A mae'r wythnos yn mynd yn waith ac yn waith I Hwlffordd yn anffodus. Cic gornel arall I Kyle McCarthy. Mae yna drosedd. Bryn Markham Jones yn pwyntio ysmotyn a mae yna Gerdyn. Ac o fewn munudau I Met sgorio pedwaredd gôl. Mae yna gyfle am bumed. Elliott Evans I ymestyn mantes y Met. Wel, mae'n anodd credu taw'r rhain yw sgorwyr gweitha y gyngred hyd yn hyn, achos mae Met newydd sgorio 5 yn hanner cynta'r gêm yma. Hwlffordd ar cyffyrddiad cynta, lawr at Elliott Evans, nôl at Hwlffordd sy'n ergydio! 6 gôl a hat-trick I Hwlffordd. A hwnna gyda'r gorau cyd chwarae rhwng y ddau seren yn y hanner cyntaf. Mae Elliott Evans a Hwlffordd. Scotcher. Lang yn codi, yn gadael I fynd, yn gofod dyrnu ar yr ail dro. A mae Hwlffordd wedi cael gôl gysur. Os bosib yr ffordd nôl, ond o leia maen nhw'n cael rhywbeth cadarnhaol mas o'r ail hanner yma. Kieran Lewis gath y gôl. Matthew Jones. Mas at Kyle McCarthy. McCarthy at Elliott Evans. Yn y cwrt yn ei gadael I at Lewis Rees. Lewis Rees ar ergyd ac antar o'r trawst. Wel, fi'n meddwl falle gallai Elliott Evans I mynd I hunan. A cynnig gan Lewis Rees yn diwedd. Ac am gyfle eiraidd I ymestyn mantes y Met yn munud ola'r gêm. Every time we attacked, we looked like scoring. That's what our performances have been like over the last few months. We just haven't been clinical enough, and tonight I think we've taken all those chances at once. We looked the threat from set plays. Every time we're on the front foot, we hurt their defence. 7 points in the last 3 games now. It's important that we get as many points as we can between now and the end of the season. You know, we wanted a good reaction from Saturday. Certainly didn't get that in the first 20 minutes. You know, you're looking at the clock and you're 3-0 down after 20, you know. And it's just the manner we conceded. You know, they're running behind us, you know, and we didn't go with our runners. But really disappointed. You know, I thought the group we got were an honest bunch. And I honestly thought we'd have a better reply from Saturday, and obviously disappointed that we didn't deliver. We conceded 11 goals in our last 2 games. You know, I've never really been involved as a player, and certainly not in coaching of that. So it's my job to rectify it. We'll train Thursday night, we'll prepare well. And I'd like to think it won't happen again.